U Gospodincoh, najmenším naseljenju u opštini Žabelj, číslo Rusnacoh z roka na rok vše menše. Asimilacija i da skeljo generaciji mišanih malženstvoh pričina, že Rusnaci u Gospodincoh vše riče bešeduju na svojim macerinskim jaziku. Že bi ho calkom nje zabuli, Društvo za ruski jazik, literaturu i kulturu z Novog Sadu od 95. roku organizovalo pestovanje ruskого jazika u osnovnoj školi Žarko Zrenjanin. Toho roku, nažalj, nie počate ešte poteraz tu, pretože boli problémy u školi, výbor direktora, výbor všetko i nie poslate na čas toti výmohy. I dumam, že teraz, počím ja to uključenie do toho, poslati výmohy i za to rok i už prišli formulári, že by še popodnjelo, že by še za idušti rok konkurovalo za, že by učiteljka mohla robiť. Na pestovanje ruskого jazika po slovo Vladimira Salonskoho toho roku upisani 15 školjare, njeljem Rusnaci, ali i pripadniki drugih nacionalnih zajednicov s Valalu. Porjadna nastava na ruskim jaziku od 1. po 4. klasu u Gospodincoh bula organizovana od 45. po 57. rok, a od tedy po 95. rok na Daskejo zavodi probovane organizovati pestovanje jazika, ktoré u kontinuitetu zažilo až od preslavi 250 ročnici priseljenja Rusnacov na toti prostori.